Kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort. Siyak ni Manong June, siyak met ni Amag, dakamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karubada kami, manen nga FTD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping natek, tay nga Ilocano. Exciting karuba!
iti 3 nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana duma-duma nga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y laang 104.9 XFM. Isupay ang... Yes, Apo Karo ba, it's another Sunday with the 4th Kaduwaw, kati mabilang ito takit atraenta. Iti bulan iti Hunyo, June 30. And I hope everyone is doing well. Oray no medyo nasalimuot, tinanapodot iti panawen, ket mayatlatan ta panawen meten na po nga ng rugi iti tudo. Yan, dagiti da dumakat nakaparaepen, dapat dagiti agtatap dressen, ngem adamo dagiti apo kapat padaram da pay laeng ta siyempre ano dagiti partes nga nang ato nga hanga magawat iti irrigation. Masabol ta pay agbumba. Anyway, apo join us in another 3 hour of live music. Dito lang apo numero ng programa Adda kami Manen. Dito yung 104.9 XFM. Of course, together with you is Katropang June and Katropang JM nga madimot agtal-tal na ngapag na dito unik di studio. Di ka muna nyo ti kamkamatin na. And for your request and dedication, Apo Karuba, please feel free to text us or message us. Ito ay 0905-808-1259. Mabalin nyo met tumawag. And nga road, iti first nga text message, Apo, ket nagkapo, iti may sangadandani, Apo, nga na heat stroke, kano iti kalman, umabot iti 200, iti kinangato ti darana. Kuna na dito ay good day sa inyong dalawa at sa inyong listeners and viewers from Ninang Avelina Bartolome. Stay safe Ninang at kunadan abaampay lang iti umatatendar kada kita na lamayan na podot unay ayan ipampamalam yu pa laeng tadi di mapirdi mo ta sa lunat. And another texter kuna na ditoy nembang aldayo katropa pakablao man ti pamilya Tadeha, pamilya Duque Amonyos, pamilya Abad na naruna kinilaki ko nga ni Dario Amparado. Pahikan tayo man DJ kas makitam doy agyaman Vanji Amparado ditoy Gulak Difun Quirino. And of course pinakialaman ngamin nilakay di antena ti TV mi. Ayan, kimamsut ka no, di jay signal da, ijay etsyage kung na ni Kabsat Alice Ligayo Lazaro. Ngarod apo, dagitay met kaya kami nga maimatangan. Nunyo tilang amit at tanga aldaw. Biro kinyo lang apo ti Karuba channel dito YouTube. Bueno, di mismo fan page iti XFM. Malong, do you have anything to say? Hello, yeah. Good afternoon, kita kay amin na po katropa. Ngagbuy-buyag, deng-deng, kadagiti papalay da. Kadagiti radyo da. Nangatang salawan na dito ko. Ata lang, awan ni Bagamon? Awanan! Okay nga Rod, umuna nga sunata mi apo, siyempre, akit pasalaan tayo man apo, dagitay nabitin, kadagitay pagsasalaan. Ate man favorite ko balong. Ay, napay ni Marigrigat. May paspas sa rukigig, may patpatubla. Babaelanin at tuluyan tiyagbiyak. Balangeg sa luyot ket marunggay. Pangaldaw, pangmalem, ken pamigat. Di pa yen makaango, iti nalanitan. Sikat na, dandanin mapuksat. Ubing lakay bakit ken nagtutubo. Tridam kayo ang ayen niyo amin akabaelan niyo ibangon kabibiyag ni Pilipino.
ganitan, sikat na dandanin mapugsan. Uping lakay bakit kay nagtutubo, at panunod agagawa, agritridang kayo, ang ayon niyo amin, akabatelan niyo, ibangon kabibiyag ni Pilipino. Ay napay ni marigrigan, may paspas sa rukikik, may patpatublat, sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsod. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsod. Sinturon na tay pairot, 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 sikat na dandanin mapugsod. Sikat na dandanin mapugsod. Bagis nan tay nagsisining galo. Okay, special request apa di kulak ka? Pwede nga rin yan. Kasmakitam bayat di panagdenahan, kasmakitam adun naglablabas ta, kasmakitam masapul ta tunggal maysa, di kay papanan ti punong ayat, kas makita nakapimpintas kalatan, kas makita agmauwi yung apailakin ka, kas makita ni patay lat na magsinga, di kay papanan ti pudno nga ayat, kas makita aglabas man ti adu atawen, awan iti dwa-dwa, taliyawen da ken mas daaw, ti balay gita adwa, dumteng tu amay libro istoryata, tapno maamunda ti pudno nga ayat, taliyawen da. Dumteng tu amay libro't istoryata, tapno maamunda ti pudno nga ayat, taliyawen da ta.
tapno mamanda tipod nung aya talya wendata. Okay, ngarot, ikami man ti kundaway da kita pangablaaw yo, katurugyaman balong ti bumasa. When Al and Emmeline, good PM kuya, greet ko nga po ang aking misis na si Emmeline Matic Dimandante at sin Eileen Simon, Almier, Justin, kanta po yung Footprints in the Sand ng Ilocano, salamat po. And Rachel Libed, Blessed Sunday karuba watching from Solano, Nueva Vizcaya, kablawak man ni katugangan ni Tatay Pedro Libed. Yan, kanilakay ko, Severino Libed, Iti Rizal, request ko man dyan, long distance nga ayat, and the Kiwag Levi J. Blessed Sunday mga karuba, pakablaw man iti the Kiwag Ken Navarro family ng Nagrona Kinda Mama Marie, Tate Eduardo, iti San Mateo Isabela, agyaman mga katropa. And Marilo Laka na imbangal daw karuba, pa-request man iti Duyawa Rosa, salamat mga idols watching from Singapore, and another pahabol from Levi J. the Kiwag. Kasama gayam, dagiti tropa ka iso the Girly, Harold, Kathleen, Mika, Aprilin, Kiniweni, agyamanak mga karuba. And nakuna na Alona Tabalbag. Happy Sunday and God bless po. And itimet XFM, Ivan Lorenzo, na imbangal daw yung katropa, exciting. Paragas man dyan, laglagi po, awan nagpurangak. Agiyamanak and ni Agnes Dagdag. Hello po mga katropa. Blessed Sunday afternoon po. Listening here in Dikamaywan. Jones Isabella. Pa-shoutout po. All family. Dagdag. Casta. Nicholas. It's me, Agnes Dagdag. Okay nga Rod, we have our first caller dito yan. Hello, naimbang pagsapayo apo. Hello, Sir June. Go ahead with your greetings. Naimbag nga malim yung Sir June. One. Check ni Virgie Abilino from Isos Leven, Sir. Mabaling ko mablaw, Sir. Well, go ahead. Tatayak pa nga ng tod, it is senyales. Ay, yeah. Okay, go ahead. Umunot sa amin, Sir, kablawan ka man iti nasudi, kaya naragsak nga manin nyo. Kaya kastamit nga kablawag, dagiti family, David, kang Runaan, kini Kuyang Pedro Libed, kastamit dagiti apo ko nan, kaya anak na, ni Sian Libed, nimbag nga, aldaw yung nani, amin kayo na nga pamilyan. Tapos ni Carol Gamay, friend, nimbag nga malem mo. Ken amin nga dingding latan iti pamilya nga pamilya Abilino kablaawak iti naimbag nga aldaw amin nga kapamilya iti pamilya Abilino. Ken kastamit amin nga dingding dito programa mon Sir June. Yes. Okay. Special latan kini daling kon Sir John kita request na nga rod ti Adda kon biyag ko. One. Sige nga Rod, ilinyami for the meantime. Thank you, Okay. Sir June. Thank you. And here's something from For the Kadua as requested. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Nagtagtagaan na pak itirabi. Kadwak kanong agpagnapagnaji igiti baybay ni Apo. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan iti was pasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, madlaw ko iti maysa apares iti tugot iti igiti baybay. Tugot ko ati maysa, ken bagimet ni Apo te maysa. Iti kamaudiana na pasamak, tinalyaw ko manen dagiti tugot iti kadaratan. Ket nasintir ko, atong galiday wenno sa apaset ti biyag ko,
may salaingen iti tugot amakit kita. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Mabilubura na kat dinamok ko ni Apo no apay. Apo Diyos, in karim ano surutek iti pagayatam, kat dinak tupulos ibat bati. Ngem apay tayo titunggal sa kenrirubog iti biyag ko, may salaingin iti tugot amakit kitak. Jak maawatan mo apay, ngano ka anu kasapulan ka unay, kat panawan na. Ket nagsarita ni Apo Diyos, anak ko, patpatgek ng anak ko. Dungdungwen ka, kat di kan tupulos panawan. Kadagiti panawen nga agsagsagaba ka, ket makita mo may salaang iti tugot iti kataratan, kaya't nasawen, inubba ka. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Footprints in the sand. Well, that's it. And ano pwede kita do mga request balong? Yan, natana po di Footprints in the Sun nga request mo Al and Emmeline. And naglaingan nga na tapat sa kaibigan, tinagan na. Tapat talaga sa kaibigan. Kaya nakatune din daw siya from Pampanga. Nagtaraki kayo mga idol. And Wenny Gameng sa Katropez. Magandang tanghali po, pabati po sa magulang ko dyan sa Rizal, sina Wilfredo at Teresita Gameng. Salamat mga sir. And watching from City of Nagpakalan. Nga, adayo da Shout ita. out Karuba from Jerome Marquez Obra. Wow, si Jerome Marquez Obra. Okay, thank you so much for watching balong. Sabay ko mata, maibos mo ng tipig sam ito na rabi. Adda akong biyag ko, di mo ipasapat, na sakit nga ikikita. Di na talikodan o nasenday tadwaduam at palawag at tiki na pudno na tunggal kasangay mo, siyak tayo din makain na. Amok nga ti gustuem, adak ta sibay mo, nga aglalailukin ka. Adut na kurang tauray laing nusurat, di kan pasubalitan. Ngam din na kaya asawen, nga awan kam dito'y nakem, kurang aklat panawen. No isot pag ko na adi ka ay ayaten, dayto'y matilag-lagipen, di ka kuman sinoblianan. Diyak kuman nagpagpakita,
tadya kaya ngayon ka masaktan. Adud nagkurangag tauray laeng nusurat di kan masubalitan hindi na kaya asawen nga awan kan itinakim kurang aklat panawen no isut pa ko na adikan ay ayaten daytoy matilaglagipem di ka kuman sinoblianan diyak kuman nagpagpakitan tadya kaya ka masaktan diyak kuman agpakitan tadya kaya ngayon ka masaktan. Okay nga Rod, datati umana 30 minutos sa pati programa kami and nagsubli kami with more songs, more dedication and some surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries... Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang JM dito lang apo. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting nga talaga diyang paspasamak. So nga, alawas din man natin may kato nga tawag. Good afternoon. Kuya, magandang hapon. Yes, good afternoon ading Riza. Go ahead with your greetings. Binabati ko po ang mga kasama ko dito sa 3L Massage. Tapos yung mga kamag-anak ko po sa Alicia, dito sa San Pedro. Binabati ko po ng magandang hapon at binabati ko din po yung pamangkin ko na may birthday ngayon, si Arnel Doria. Happy birthday. Okay. Pwede mag-request, kuya? When then? Willingly, kuya. Okay, willingly. Mamaya pagdating ni JM. Okay, thank you so much, ading Kuya, Riza. thank you. Okay, and this time, nagitimit apo pangablao dito YouTube. Of course, good afternoon to
Kabsat Nilda De Leon, thank you so much. At daman di dyan nga sumir siripen. Amok nga ado ti maobra, but still, she can manage to watch and listen. Di ka muna watch ha, listen siguro pa ilang for the meantime. Nung makita na ti langami, okay, listen manan. Okay, thank you once again. Kabsat Nilda De Leon for that smile. Amok nga nakaisam kayo tatang kanito. And Alon at Tabalbag, happy Sunday and God bless ko na. Together with Jojo Alberto na imbangal daw ka aruba. Pa-request na aman ito duyaw nga rosas. And Joel Peralta, happy Sunday. Kuya June and JM by Kablao man. Nila kay Ernesto, kininanay ko nga Domingo Panis. Thanks, Idol. Pa-request man da J. Aramid, tipahakitaan. Thank you, Idol. And Julius Mariano, happy Sunday, Idol. By Kablao man, Idol. Ken nitatang ko nga Berning De Luna, ni inang ko Piling De Luna, ken tayo anak ko nga ni Jane De Luna, ken tay kaanakak Tupit, nang nangruna tayo asawa ka ni Marites Panaligan. Okay, Julius Mariano says here, Agyamanak Idol. Ayan ket ano tayo jay requested tayo aramid pakakitaan. Okay nga rod nga sakbay iti dayta, may sama na nga tawag, tintay alawatan. Hello? Hello, Sir John. Go ahead, Kuyang Pedro. Wala nang paligoy-ligoy pa. Go ahead with your greetings. Diretso. Awen, Sir John, muna aming kablaan na iti nagasap na parabor nga malemo kan kada kayo amin ng kita istasyon iti XFM na awan labas na. Kablawak garon iti gigayam. Kablawak man Lerma Ballesteros and Fauna Langido and Mili Lagmay Nacion from Benito Suleben and Chloe Bono, hello, and also Carol Gamay, hello friend, and Edwin Mariano, Vicente Agustin, and Lil Jordanez and Ernesto Cachero. Dan kita po kay Biskaya ni Sian Milibed, Saisan Lebed, and also mother nila Raquel Lebed and Severino Lebed, and also paring Camilo Sioco, Candida Sioco, and Mira Villar, and also Rolando Cagayan and Arlenera and Olympia Cornejo. Kablawang kayo iti nagasap na pangaw daw itong galmay sa kada kayo aming awan labas na nang nangruna tayo ingutot na asawa. Ni Lelebet from Biskaya. Hello, mahal. Wow, dagita launa. Apay. Sakti kanta. Dapadil pa na, dahil pa nang ibagam. Hello, mahal. Okay, nga sunata, Kuyang. Nga sunata, di kaya mga isagot. Agay, ala-ala ikaw. Ala-ala ikaw. O, sige, tirahan to yung arodamdama. Kalpasan, dagiti tutuwa pa yung request. Thank you so much for calling, Kuyang. Thank you, Sir John and John Mark. Thank you. Pagtaeng ang amin tumangat kaniyang di kapay ang balaw. Tunggal makwentang tinagan siya, di kagrupang nga agyaman, asidegen ti kalibusanan, anyat makunan. Isip maghanap mo, ay suking paay mo. Isip paay mo. Adutin ako rapay, inutaraon awan pa, hindi ka pa'y agtugnay. Kauno na baknang, amunat mangibingay, ng tatay.
isot impay mo, isot impay mo. Maganap mo, isot impay mo, at dapay panawin mo nga agserbiken apo kadipay mo, kadipay mo, kadipay mo. Kadipay mo. Kadipay mo. Oh yeah. Yes. Ipaay mo, ipaay mo. Yeah, dapat panawan mo apong agserbihin ni apo kung na sonata and may natubla unay di nabuyak tatay nga Facebook Reels nga kuna nakat nagalas ka no dagita to mga arami ti tao nga gaputan nagbaliw dati religion and they're asking themselves ano anang ngata sumbro ka ngata dita simbahan iniapong na tinatay ha sumbro ka ngata kadi na kas na maiparit gen ti religion da anang ngarod ngay iti pa nagkita na ngamin kas na sumbrak isunod unig ti impyerno no sumbra di simbahan mayat ayan ket aja message na kay siyempre surutem di pagayatan ni Apo Heso Kristo kunana hana mga kasabay so nga ko nga may perfectly nga maibaga ngem iti kunana nga dapat aji ayat iti mangibabaw aya mo din ti tao nga gagayem mo nga di unig ti simbaan aji tao nga natay dagiti nga ayat iti dapat nga mangibabaw hanggang nga di pamati nga tatamlangan nagunod something like that. Hello Philippines! Good afternoon, katropang June Cereales and katropang John Mark Pastor. Happy Sunday to both of you. Shout out kina Jesus, Bobot Cara Balye ng Patol Santiago, Kuya Alex Nicolas na nasa Pinas ngayon, Brother Rolando Kabakungan Ramos, Sister Jerry Asuero ng Hong Kong, Sister Melody Yap, ating Gretchen and her baby Danica, ate Hubita, ate Nailita, yan, ating Joselito Carion Borja. Yes. Ayan, Police Staff Sergeant Harold Kabakungan ng PNP Jones Isabela. Likewise to all PNP staff ng San Guillermo Isabela. Especially to my son, Dowell son, and his family, Miracle and baby Don Gianna Guzman. Thanks and more power from Dublin, Ireland. Ayan. Watching from Palawan, Puerto. Ano naman, ni Randy Bacomo. Yes, and Lynn Alcain na imbag ng malam tayo amin Karuba Idol watching here in Abra. Yan, and please do like and share. Anong Abra, Santiago City? It wasn't said and it wasn't stated. Yan, and iti napatag, adama naglalako ti bisikletan. Hapo nga nagparang dito kuwakon. And another text kablao man nilakay ko nga madamang agpulpulpog iti kalding itatako na nani.
Kabsat Alicia. Alwadam, tabakano si kiti maipulpug dita. Umadayo-adayo kabasit, kabsat. Nga rod, may isang nga sunata nga may paiman kada kayo nga kadawian nga agding-ding kada kami. Adi hanga kompleto iti Domingo yun, nahanda kami nga makaduwa dita babalayo. Ayan, ket may paimatan kadagiti sponsors me, of course, Kabsat Nilda De Leon, Adda, still watching us, and the rest of our sponsors. We have Pacific Star International Employment Agency Corporation. Sige man. Lorly Baldoria of California, Uncle Perry and Auntie Marcel of California. And Kathy and Ronald Salvador of Hill, Hawaii. Daniel and Lisa Cabal. Manang Larina Flores. Josephine Cabal. CJF Baguio. And Rainier's Private Resort. Yes, located at Proctres, San Sebastian, Ramon Isabela. In front of San Sebastian Integrated School. And Technology. Technology. Okay nga road. Ay, tirahin pa lang at tirahin. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Tulad naman. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as days go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think I'm new. I sit and watch as days go by. I sit and watch. Tuladam ko nak. No, you have to have your own identity in every music. I like the version of Rolling Stone, pero mas kakit ko nga aramidin dita iti bukod ko nga Timothy. Anyway, thank you iti Rolling Stone with that beautiful piece. Ayan. And Joel Peralta, thank you so much for reminding me, no, hanggang kapukeng kang kung makita nga naka-stack dito, ay nakapugkak gayam dito lang namin dito YouTube. Thank you! Pabati boss, tagay mo pa lang na Christian Punayo. Oo. Diyan lang. Hanapin dito itong mga willingly kaya mas Of requested. course, honey, I'm here. Kana ni Nilda De Leon. Always kana na. Mga kanta dito nga tagos. Di payeng Padasin ta pagsalaan taman pailang na kiti karuba.
nagseselosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Touch of Lady Antebellum. Napaot kayo hindi ko na yan. Twice, ha? Ang tawag doon, interlude yun, interlude. Interlude. Sana'y mapansin ang aking nadarama sa'yo. Kung di lang rin ako, sana mamatay na lang kayo. Apulay mo tayo. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Oh, oh, kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagseselosyan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Dito, hindi ko alam dito. Ay, kasi lang. Wala na dong. Wala na. Wala na, tapos naman iyan. Para sa mga dong ang kantahin natin. Yung sa 10-17 man. Okay, mamaya man. Okay, for the meantime, Lynn Alcain, ang galing, idol. Kung na Anjao Al Peralta, pa-request man dyan, pawilan ka. Sagot ko kay ex ko. Ex mo lagarutan, sagutan pa ilaang. Ayan. Pawilan. Pawilan ng mahanga nagpapawil ni girl. Lapim manaw lata. Sabi ko matahangag babawi. Okay na yung pagkapangal daw. Tayo amin karuba. Naimas text ita iti pakbet nga sa luyot. Karuba. Agpatayab ka man. Di sunatang isagot ko ti amin nga dati sirok iti kayo. Nga agpalpalamiis. Karuba. To'y kuryat titaltalon. To'y nagpakablaw. Ading mo Edgar Garayan ng San Antonio Ramon. Kuryat. Baka di ko tagariti kundi dit Korea. So, pay sa bali manan timpanagan mon. Okay, good afternoon karuba. Pa-request man da JD Rosas. Sagot ko tiyan ako nga apo ko kan asawa kan dagiti kakadwak nga agsiksik ka iti nagtest Irene Manuel iti Rizaluna Cordon. Nagmamayat abo nga basaen nga abo madini nga mapindang nga kansyonan amin. Takinaado apo iti request yan pagyamanan mi apo dagitang 1 minute lang. mensahe siyon. Sige, tirain tati willingly dong. Willingly. Burka. Pakita niyo willingly dito itatan. Sepal. Dito willingly. Okay. I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Sweetheart, I knew the same as you. So we fixed fate for us to wait until our love can be. Then we'll wait willingly. I love you too.
and I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Di ba? Awan ti sustain na tis di nga ako na lang. Hanga sustain da notes. I love you. I love you too. I want you. And I want you to. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. That was the first hour of our show, and we'll be back with more songs, more requests and dedication right after a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Okay, we're back and still with you, Katropang June, with Katropang JM. And Marites Espiritu, balik ta jihay na kunan kunan mo dito yung YouTube. And Jocelyn, kunan na dito yung shout out Legaspi and Crayla family dita Villa Miguel Quirino Isabela, watching from Quezon City, Manila, Agiyaman. Okay nga Rod, keep on sharing our videos abo uray sa din naman na lugar yan. And abong ko amuti nagpatinggan yung mga nagbasa dito eh. And Julian Navarro Lopez ko na dito yung Facebook na imbang aldaw yung Katropang June. And John Mark, kablaawan kayo man itinapudot nga Domingo itatang aldaw madamang agbuy-buya dito programa yo ko na ni Julian Navarro Lopez. Randy Bacomo, hello. And giving way to another caller. Ayan, naimbang aldaw. Yeah, Ata. Hello? Hello? Yes. Sino da ito'y? Ay, sunod ato, ni Senior Citizen, Mrs. Pela Marco, City District 2, Gamo Isabela. Wow. Kablawak man namin, dagiti pa sa Senior Citizen. Aha, okay nga Rod. At ang nga Rod, di buklet yun. Din kompleto na itong Senior Citizen. ID. Manen, kiti paborito, at kanta kada Domingo. Oh, agyaman. At ang nga Rod, Certificate of Indigency yo. Adda, kompleto. Kompleto dahil okay, mabaling kayong mapanting munisipyo yung alaan nyo, datay ayuda. Ayuda. Okay. Okay, adya lang ti kablaawan nyo, ante. Ay, kablaw, awak, dagiti, agina.
Ah, Agina ni Nobi Saldo, si Saldo kay anak na. oh, kapin ano yun? Kasama di gina manugang ko nga dagerwa nagpapariir ni Mr. Saldo. Ah, Saldo. anak yan ni Novi. Apo ko, kapo. Apo ko yun ni Novi. Anak Okay. ko kay nanang na. PPDO. Iti PPDO. Okay. Ayun. Okay, thank you nga Rod. Request ko nga ikantayo tay ano na dyan? Ano man? Yellow Rose? Yellow Rose. Oh, sige matongpal nga Rod. Thank you so much for calling, Auntie. Okay. Thank you. Bye-bye. Manen. Well, okay. Single Yellow Rose kano ti kalikagom da nga dingigan. Iso nga ikanta Tama, man. nag-request tayo doya orosas. Okay nga Rod. Kat ano mabalinan ta nga Rod. Kat request. Ano nga Rod? Yellow Rose. Ano do Yellow Roses? Yan, come for you. Shout out Legaspe can Creela family. Dita Villa Miguel Quirino Isabella watching from Quezon City, Manila. Agyaman Karaba from Jocelyn. And parakas man jay sikat baknang ko from Joel Peralta. Peralta Joel. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that the yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving through our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Among balong nakagasgasat ta dati platform ta kastoy wherein we can communicate to everyone. Ayan, maipadanon ta, ititimok ta kadakwada, as well as makapagbaet ta kada kitay kabkablaawan versus tagadi kumabkablaaw.
Dakil nga banag dati kastoy nga programa nga sagot iti yes to health kada tayo nga makin produkto kada kiti sumaganad kas kuma iti orayan ka. Santon Plus Herbal Soap. Kastama ti Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Nature's Soya Coffee. Turbo Dietary Supplement for Men. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix. Vision X Plus. Clear Skin Beauty Soap. Premium D3 Coffee. And Santon Herbal Tea. Yes, apo kita apo nga produkto ket syempre para iti salon at tayo. Ayan, awan sa bali nga gandat na no diket atay pumintas ti salon at iti maysa ken maysa. As you can hear, isulati nagyan iti parabistamin patalastas medita radyo ta awan sa bali nga gandat iti yes to health no di atay mapintas iti salon at iti tumunggal maysa. Ngamin sa kanyami we are coffee lovers ay kat kasta unay ko mga palpitating no pure coffee isong ibabaet mi abo dati Santon Plus. Tano i-concentrate mo di Santon Plus coffee akit nanginamot. Okay nga rod. Agad dito dumapay apong request yo. Tirain mi damdama for the meantime. Yan, hello po, watching from Thailand po. Pakikan tayo man aja ya, maudi abiling kapongka. Kapungkan. Kapongka. Ano ma jay? Thank you. Sawadika. Sawadika. Okay. Madi aji kapongka sa tikwa. Thank you. Aya. Sawadika ke hello sa. Okay nga rod. Into no bigat at ati libreng kupit dita La suerte. La suerte ang adaanan na po. Ada kami dita no bigat. Medyo gabsenak siguro. Get, kadagiti Mang Pukis, isagot mi kadagiti kanyay dati nga sonata. Yan. High school days dito yung sonata by 10-17. Sigurado mo ni Chano ato eh. Bisaya Mandong. Pasok na ba? Ayaw na ko ilara pa, kailan ako sa imuha, magpa-sweet pa ka sa ako, ikaw ganman jay kang dako. Ingon pa ka nga sexy ka, na model kas perla, pero katong nag-ay volta, para ko manjay ka. Charing nga ilot ko sa buing, charing kasakit sa kasing-kasing, charing nga ilot ko sa buing, charing nihalok pa sa kong aping, si Dodong charing. Nagpadala ko og 10,000, kay nagtuo ko nga ikaw usa ka anghel. Nasayang lang yun ang akong kwarta, demonyo man jay kang kakagwanga ka. Ingon pa ka nga gwapa ka, na model kas perla, pero katong nag-ay volta, macho man jay ka. Charing na ilot ko sa buing, charing kasakit sa kasing-kasing, charing na ilot ko sa buing, charing
lihalok pa sa kong aping si Dodong Jury. Pagka nga sexy ka na model ka sa perla, pero katong nag-ay volta para kumanjay ka. Charing, nailot ko sa bukid. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailot ko sa bukid. Charing, lihalok pa sa kong aping si Dodong Charing. Dodong Charing, Dodong Charing. Sir June kano, parang samantay kang tanga, no kas pangarigan. Sagot ko ti aming ngagdindangag dita, FTD program yo, agiyaon from Tese Remilio Guzman. Lucas Parigan, never heard of that song, Kabsat Tesi. I'm sorry. Wala siya garod. When, if ever, Lucas Parigan. Okay, we will research on that, okay? Aha, napay, di kita'y pangablaaw. Oje lang mo tan, watching from Thailand, Drivers of Babylon, Sikat Baknang ko, request da. Okay. Tidak nga eh, ako na da. Awan mo. Kahit, I was thinking, agtetext sa tanini ng Avel, kahit biglang attitude na magkayam all day. Yan, madaba kami dumdumag. Okay, adijita idi gayam. And this time, madamata ang kininino. Okay, for 200 pesos, load, courtesy of our sponsors, siyempre. Aha. Nang rona po, kita'y kiniman ng Larina Flores of Quebec, of course. We also have Rainier's Private Resort at Purok Tres San Sebastian, Ramon Isabela, Manang Laureli, and Uncle Perry and Maricel Totok, Kathy and Ronald Salvador, Daniel and Lisa Cabal, CJF Baguio, and Josephine Cabal, and of course Pacific Star International Employment Agency Corporation. Ngarod, all you have to do, i-text yun na nga po ti title na dating nga sonata. That's your name, age, and address. Taba kasi kayo mga bakit 200 pesos. Load with no GCash equivalent. Dito lang nga po 0905-808-1259. Ulitan. 0905-808-1259. Okay, nagsimple po. Agtugtugaw ka lang nga dumdumig ti programa. Pasaray umisam. Dapat chance mga bakti load. So go ahead. Ato yan. Jai datlag nga sonata. Pugtuan nyo. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never heard them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet
fragrant meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. There was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all. No, I never heard it at all till there was you. Till there was you. Till there was you. Till there was you. What a nice song. Talaga ang mga ano dagitoy iti kansyon nga mga gantayo kadagitay radyo kadagitay players tayo kadagitay files tayo nga sarili makapasalibukag makapaubing makaikati-stress ayan nga oray gumagap apa kayo kinikarubayo nga kasta unay ti panagpalpalastog na di barbaro nga TV na kasi medyo umapal kapasit no ipatugtog mo na gito yan mapukaw aminin nga rek-rek na emon yan you will feel relaxed okay nga Rod Kita ka. iti nangabak siyempre katungtungam ta baka na mensahe nga kahit nang ipadanon okay at ang tawag kami abo no nagring ta phone yon ay kahit si kayon first come first call baka na pa nag CR Hello. Good afternoon, Mama Bell. Okay, may siya Manen. kaya nagpartak ka mat Sumay ay subutin mo na. anang arod Asa kayo yung tiradyo ngamin. well damagam na i-wave na Ana ma'am, ipadaw melat ta sa balen. Wow. sige kung mablao kayo nga rin Kaya't ko lang niya mga mind ko, ma-refresh Ninong mo. okay perfect congratulations anyway Ninang and ingat-ingat dita Oh, yes, my favorite song, amo yun. ay okay sige Ninang okay Punta ka ng kablawang, madam. Yeah. Punta ka ng kablawang, ma'am. Awan. Ay, okay. Sige, Garot. Thank you. okay nga Rod Actually, actually favorite natin. one of her favorite actually aduti favorite na ni Ninang pero one of her favorite ket yes Arthur's theme ta siyempre kabagyan na ni Arthur Bartolome joke lang anyway dati na nga bak nga sa baling nga Rod ikanta ti Gondaway datoy mapay titawagan ta kasano nga tawagan okay the second apo lucky Sige. Baka ag-English na. okay let's try to call apetahan daon nga sumungbat dagiti pagayon Oo nga, Rod. okay awan na Hello po.
Yes, hello. May we know the name of the guy behind this voice? Roy Albert Oblero From what specific area? from Baguio City po. English po talaga. Baguio City, sa totoo lang. Really, in Baguio? Saan sa Baguio? Sa Asing Barangay po. Okay. Anyway, may nanalo kanina pero ini-wave niya, so ikaw ang nanalo next na sumagot. 200 cash Ay, or wow. load? Cash or load? Gcash. Cash na lang po. Gcash na lang Gcash. Okay. Anyway, Opo. your time to greet kung sinong gusto mong kablaawan. po. Siyempre, nakadalawang aming puybuy at for Dekiduo, Karuba. Siyempre, aming taga-Bagyo at taga-Ilocos Norte. Oh. Medyo nabannog sir. Nagkakaskabiti ko, bilag. Oh, Todo gamin. Ay, bilag nga bado. Okay. Why? Imbag pa dito, tagtututo dito. Ay na po, kasta uning pudot na. Anyway, thank you for joining and congratulations. Gcash number na ko na. Yo- Okay, salamat. At saka yung Gcash number ha, kung ito or any other number. Thank you. Ito po sir, ito po. Okay. Okay, coming. Okay nga rod. Data tinangabak itilaw tayo. From One, Baguio. shout out man kano Tito, watching from DC Vape Shop, Alicia Brands, from Jake Fernandez. Wow, hello Jake Fernandez. Okay, may isa kadagiti future musicians. Ayan, aduti damag na kanyak and I hope agmit Ayan. tamad so I can tell you exactly. Ayan, tahanga puro text. Gan, watching. From what? Pabati po yung mga kasama ko na nagtatrabaho sa SMC from Wilma, Corcuera, Wilma. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan noon ang marami kong alaala. At bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minumutian. Naghihintay pa rin ang irong tulong sa amin. Mga magulang na may nag-aalala sa akin. Masilayan ko man lamang bundok parang at batis. Umagaan ang hirap ko at pasakit. Siyakan. Yan. Awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo, Sierra Madre, kandungan mo'y laging hinahanap. Ano kaya ang gagawin ko ngayong wala na? Natitirang pag-asa sa aking mga pangarap. Kaya't kung mayroon mang nakikinig sa aking damdamin, ay dalhin mo na ang awit ko sa amin. Awitin ko'y makauwi na sa duyan ng aking kamusmusan. Sa piling mo,
Kanbungan mo'y laging hinahanap. Nang ato ko mga kapota patalas. Patalastasan ha anak nga nagpangalan. Okay, around. Thank you so much. Kadagiti pimugto. And we will be back with more songs and more requests right after a few reminders. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Madigayan na ko on the keyboards ito yung mixer tayo sumbulang nga madya. Madya guni ko na. Anyway, we're back and nagadila tapos ipagayam yung natataraki Katropang June and Katropang John Mark. yes, iti oras kat 1:46 apay nagatidtog din ko. Ayan.
Pero kasi kanta nga, Bildat, agyaman from One Pogi, and request ni Jake Fernandez si Tita Ratita, Tito, hahaha, na, yan. Taratita. Okay. It's a one of a kind song talaga. Taratita. Okay. Para kadagiti adaan iti katugangan nga sao. Apo. Nasakit nila payag no daduma ti kasjay. Siyempre, we are blessed to have them in our lives on behalf of our parents kasi kuma no kadennam kuma ay ket agyaman kano dati katugangam oray sa ay ket agyaman kalatata adda iti mang taraken kadagiti apo ko na anak mo kasi kuma adi kadi mapagtalkan okay ngarod oray no sa dunguan dalata. Di may sa akarigatan, apaset ni panabiyag, tay makatumpong katugangan, analaing makibiyang, ngano agrikir kay nga agasawa, iyawid na tay anak na, imbes sa mang pagkapiya padakilen nati apa. Pati panantari patot anak, adalat kang umasasag, namuna tadi na kaya't paawa, tinggawan kanaya niya kasya, ang ingaskin na taas sa kayag, gusto kayo kunak. Bakit ba? Tama na po kawag tuloy kanyang Patakla aputa. Kita lawat ko ng no Korean. Bratatatat ko ng ano armalay, kasta tikinalaaw ni katugangan. Ngem uray pa'y no kastana, pagyaman at ti Adda na, tanaka dungdung ti apo kuna na, tari pato pa'y ti kusina, nasagot ken manang istimar, manang padiguno na imas si Dada, iso nga ano saklat, tati uni na akas labing gala. Taratita, lawat ko ng no Korean. Ratatatatatatat ko ng armalay, kasta tikinalaaw ni katugangan. Sobra. Lawat ko ng no Korean. Ratatatatatatat ko ng armalay, kasta tikinalaaw ni katugangan. Rat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 ita, lawat ko ng no Korean. Ratatatatatatat ko ng armalay, kasta tikinalaaw ni katugangan. Duwaya ti away, request na tatay pay. Duwaya ti away nga rod, isagahan ang labiit. Pag bumasa ka may baka tapay dita. Pag-greet man mga idol kablawang, kayo man tinembag nga malumyo, watching from Malalatan, Alcala, Cagayan. Request ko man dyan, Sika Agiyaman. Tagariti kundi di kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi di kuriyat ken pilat, ulo na dingdingge inggat
makaturugan. No adda ak baryo nagsempat panunod ko. Awan tinatagarin no di taol di aso. Awan na ariwawa makinakentambutyo. Nagulimek rabi naglimbong titurog ko. Kagariti kundi di kuyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anya na nagmayat. Kagariti kundi di kuyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugak. Nulaket nagaget ayawan agpising. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading-ding wentin kamataraken. Inggat lumakayak dituyakon agtaeng. Kagariti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anya na nagmayat. Kagariti kundi di kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugak. Kagariti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anya na nagmayat. Kagariti kundi di kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugak. Nulaket nagaget ayawan agpising. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading-ding wenting kamataraken. Inggat lumakayak dituyakon agtaeng. Agariti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anya na nagmayat. Tagariti kundi di kuriyat ken pilat. Uno na dengdengge inggat makaturugak. This juncture, ayan. Iti talaga nga favorite ni ng Abel kini nilong Gilbert is actually atay kanta ni Kenny Rogers nga ano mo din? Through the years nga iti in text na tata is the Arthur's theme iso nga iso ti tiraen ta. Ayan. Yan, shout out to Ate Merly, nagbibuya. Wow, ang babaeng pinagpala sa kanyang akinseng ipono, di ba? iPhone 15 akinse ipono, oh, di ba? Okay. Yape, may submit ko na. Arthur's team, on your way, Ninang Abel, for you. Ag-relax ka lang, di ka pala mapan katagitin na tayan, aglalo na agmatuon. Once in your life you'll find love, someone who turns your heart around. The next thing you know, you'll
closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. You're wondering to yourself, hey, what I found. When you get that bitch in the morning, New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases. All of his life he's master's toys, but deep in his heart he is just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a really good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. In the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, the best that you can do is fall in love. Okay, pumasa lang kadagiti pangablaaw sakbay tang pumatalasaas akin Ayan. magiging Ilocano panglatok man. Ano ko na natita ni Lizelle. Agiya manak, baleg, iya salamat, congrats. Gusting tamayo sa aniversa man naman. Magiging Ilocano panggalatok man. Ano naman. Okay, yeah. Ayan, naimbag mo namin Sir Jun and Sir John Mark. Binabati ko po si Maria Luisa Andrade Paz ng happy birthday sa Barangay General Malvar. Wow, happy birthday Kengka. Ata lang iti birthday celebrant ta balong. Awan sa balin ng happy birthday. Ha? Awan. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang punutan. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Okay, katakaroda. Kadagiti agsal celebrate iti aldaw iti panakayanak na. Kumabkablaaw abo iti XFM kada kayo. Katsapilo kumaabot mabsug amin nga kaaruba. Ngayon nagsubli kami with more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB. Okay, accept subli kami abo and kami na po utan nga mangrugi kaya mo na DJ kami nga nakatugaw. Kanya mag actually very comfortable kami abo dito unik ti studio ti XFM ngano iladawan mo kumakat dakkel apo nga receiving area iti aditi sangwanan may plus duwa mano talo apo duwa ti mabali mo nga pagpistoan. Adya mo na nga makikita yung idi nga iti background mo kay exciting kung kunana. Plus this place at tangayam may nga kasla mas pinilpili mi tadalawlaw apo diti desk area na diti desktop na. Yan. So nga naglawa dito iyam may dagiti kayat na po bumisita while we are having our program. Mabalin apo buya kayo kanyami or dumngeg something like that. Mabalin apo ti bumisita. Ngarod dati may isang caller tayo on the line. Hello, good afternoon. Medyo pugsa-pugsat ka. Kapsat. Hello? Yes, hello. Good afternoon, Karuba. Good afternoon. Carol Gamay. Carol Gamay. Ay, amoyo lata. When, maangot me. Pa-request latan, Karuba. Anang nga song? Selos. Nalpas na tayo ni Silos. Madi ka dumdumngag. Touch by touch latan, Karuba. Isagot ko, amin na friends ko. Okay, matong pa. Okay, Thank you. Likewise. God bless also. Yan, naimbag nga malam yung karuba. Naglayang kayo talagang kumanta. Wow. Kudos kay Balong JM watching from Hong Kong from Mila Hugo. Talaga nakakasaya ko na yan. When I feel the time is right,
night and day. Yeah. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch my touch. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Masayaw ako dahil Okay nga Rod, that's it, as requested by Fatima Carol Gamay. Carol Gamay. Ayan. Ayan. Ano, Elvis Ibaste. Good afternoon to Elvinal Kapsat. awan aja yan, Dayday. Oo, Dayday. Hello to Kapsat Charity Lianes of Porterville, California. Nalpasan ka no ti duty na. And nangarodan. At dati panawanan nga dumungag. Ngam, I guess she's driving home now. Ngam, a few minutes lang from the state hospital di California. Yan, na yung pagkamalam yung karuba, kablak man namin nga taga-lalog, Luna Isabella from Lord Eisen Esteban. Still watching from Nilda de Leon, Sana Puersa Hari Bukros song from Lizelle Castro, Gonzaga Cagayan, and Mapandan Pangasinan collaboration. Kung wala naman, nyati grupo ya po. Actually, da kami kuma dita, Antonio Biga, dita Cagayan, Gonzaga, Smart, Gonzaga Cagayan. Ngam na-postpone. Napospon to DJ Agkasar, kat hampay nga nakaawid. Okay! Pau. Sana ka? Masaya ang iwanan. Ang problema, magsama-sama sa ligaya, sasayawan ang bagong umaga. Kailangan Mataganda ang pumorma kung nagsasayaw ka. Baliwala, lahat ng ito ay masasayang lang. Di mo mapapansin ang oras ay tumatakbo. Di maramdaman Lilimutan. Wala, natam mo talaga. tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan. Tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan. Trial lang dito. Talagang in-hit ko lang. Wrong. Tayo ay magsaya at iwanan ang problema, magsama-sama sa ligaya, magsasayawan hanggang mag-umaga. Di mo mapapansin ang oras ay tumatakbo. Di mararamdaman ang pagod ay malilimutan. Dito lang tayo marunong. Tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan. Tayo'y magsayawan, sumabay
Sumabay sa takbo ng tugtugan tayo. Ay. Tayo'y magsayawan, sumabay sa takbo ng tugtugan, at sa magdamagan, itabi ang lungkot, ibigay ang sarap ng buhay. Rock! Rock! Ilocano. Bingkol! Ay, bingkol! Rock, baby, rock. Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sa bawat tagtag ng iyong Katawan, ako ay lalo nang nag-iiba. The more you rock me tonight, ako ay sa'yo forever. Kaya ibuhos mo na pagkat tayo ay together. Rock, baby, rock. Bingkol. Rock! Rock! Rock, baby, rock. Dahan-dahan lang. Rock, baby, rock. Ako'y mag-aabang. Rock, baby. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sa bawat tagtag ng katawan, ako ay lalo nang nag-iiba. The more you rock me tonight, ako ay sa'yo forever. Kaya't ibuhos mo na pagkat tayo ay together. Rock, baby, rock. Walang iba ang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan. Magpakailanman ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangalawan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko.
Ayan. Okay, that's just a sample. Actually, practice mi pa lang dito nga medley. Ano ti madamag dita, di par mo. Yan. Ilocano meets Panggalatok. Kung ano man. Never ngal daw ko kay amin. And masanto siya agaw. Ed isi kayo amin. Yan. Bimulalayaw nga ayat. Bunlalakaw ya araw Ilocano meets Panggalatok collab version. Damat ti Panggalatok na dyan. Bimulalayaw nga ayat. Okay. Despacito, Ilocano meets Panggalatok version man ng ano manang. Collaboration with Gusting Tamayo sa Persa. Tayman nga rod, kuton ti taltalon. Pasayaw ko tayo. Ajalatan nalalaka. Okay. Ang kaming authorized mang kansun nila kuton ti taltalon for the meantime. Okay. Anapay iti ati man lending queen para kadagitay adati utang na apo. Agpapautang Tim ang pawilan day tarik na Kanayon pa'y ang pumarada Di siya bikin nila sana Liklikam kuma Dim nga urayanen Awagan dakat lending queen Agraran nati agsingsingin Lending queen, sula ubrang tiyang pagbakiraw, yeah. Agkurot ka lang, ininot lang, di mo inaap-apalan, di ka umut-utang, dimgit ganan na kita bumakbak na. Kadi kumat ipangrunang Huwag baka kaalungan Nadimpay laka sa pulan Di mo patpatulan Na kita agpapautang Otang man Dim nga urayanen Awagan takad lending queen Agraran nati agsingsingin Lending queen, isula ubram, tiyak bakbakiraw, yeah. Agpura ka lang, ininot lang, di mo inaap-apalan, di ka umut-utang, dimgit ganan na kita bumakbak na, na kita bumakbak na. Okay. Na kita bumakbak ng loba. Na kita bumakbak na. Okay, dito lang po. Ket agsubli kami with our last 30 minutes after a few reminders.
Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok. Yes, welcome to the last 30 minutes of our show. Yan, the time now is 2:37. You are still with Katropang June and Katropang JM. Yan, pagyaman na miyabo, iti anos yung umantabay. Kumadkado kata kami for the last 3 hours. Agbalin nga 3 hours, I should say. And Lisel is, I guess, she's requesting for the song Bimulalayaw. Ano di mo din nga message na? Ada. Ayan, inject down na pa yun. DJ mismo nga lyrics ti Bimulalayaw nga ayat. So I guess we really have to sing that one. Bimulalayaw nga ayat. On your way, ading. It's a little bit of a shuffle.
Bimulalayaw nga ayat. Okay. Bimulalayaw nga ayat, agpukaw-pukaw di agbayan, aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuwirik na, ayat abimulalayaw, naulpik man ang alilaw, takas kalaag patpataw ket iyaw awan nakauray payuting at aldaw. Maripripirip tuwi nakin nga ikulbo nagtulaen, gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulmen, ngem no kaspod no meglaeng, puro seman jay bitbituen, tatap nun mamati ak adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Nakahabol nak. Naragsak ken nakasal sa libot ng aldaw si Domingo tayo amin from RJ Tambayan. Maripripirip tuwi nakin nga ikulbo nagtulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen, ngem no kaspod no meglaeng, puro seman jay bitbituen, tatap nun mamati ak ading tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Tatap nun mamati ak ading tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Okay, that's it. Natuto nga malamiyo from La Union, from Dayanara M. Ruiz. Okay. Talagang makapa-selos mo at agtututo dyan da. Dito ayan mikit hampay. Kapot Siguro puto lata. numalam. Ayan. Okay, barbaring laeng. Pasayaw wa Talagang trip mo deta. Okay, pasayaw ako day. As requested by John Mark Pastor. And sabi ko mabot pasayaw ka dito yun. Wait. Wait. Pasayaw ka day. Pakitaan ka day. Ito na talatin. Mati aja ti baro-baro aja ka. Okay nga roda. Sumala dagiti Bisaya man. Sa dalahing mo Bisaya. Kanyang dito yun. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban, Ikaw may gusto ko. ngano akong naana may uban. Magsayaw cute taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog, Irog-irog itang nga ridyo tay. Pahalo ka ko day. halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Ngano akong naana may uban. Uy, pahalo cute taday. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Irog-irog. Unsay irog, Irog-irog itang nga ridyo tay. Kanindot kahani mong mosayaw day. Mura ka og hanlo
kajay talent na data. Dati nagsala nga talent iti search. Apo, hindi narundagan jay dito gaw. Kanji kung kunatan ay. Kanindot kahani mong mosayaw day mura ka og hanlulukay day Kanimo walagi ko'y gusto ay kang imong sinayawan kinonsehal pasayaw ako day sayaw lang sa upahan ikaw may gusto ko nganong ako nga ana may upahan magsayaw gyud taday di lagi ko kayo ako'y gusto irog-irog usay irog irog-irog intang nga radyo tay irog-irog sipog-sipog irog-irog intang nga radyo tay irog-irog sipog-sipog irog-irog intang nga radyo tay. Yan kita aman lang nagpartak iti oras nga talaga 15 minutos lang yan ibabaon nak ni bakit ko nga kumatang ti mais damdama sadya kan di kamo ti Barcelona okay you advise me bakit no pagkatang enti Barcelona di kaya di nakasupot kaya kaya kinaban okay kaya nalaunay nga may nagkarkarumkam imbagtanay ka nagkarkarumkam ti bagasan akut-kut-im ko nakuma hindi ka kut-kut-im ti bagas okay at least at tagakastan ana balong Mati mo mabasa na kijen nita. Artamot tan ne. Upat mat matamon insan alis to ka man nga makaserpat iti chika babes kaday nga suot mo kuna na palawag mo Ayan, nagpasarming ako na ata ko nagpasarming okay nagpa-check up mo na mo nagpa-check up hindi ko ang kada mo 10 grado na nga negative 25 right and left tapos 0.25 astigmatism ay ada astigmatism na okay gagangay iti lumakay at barong tsaka ako computer Marita sa Espiritu hello sa mga pamangkin kong mga bagong dating walang pasalubong ay tiflakum ikam ti F na tiflakum na kita nga pasarabo and Liselfias Castro say rayos na pangangaro lyrics ko na naman ninang mo anata di mo lalakaw ka Kaparparam. Sorry. Manan di mangay bilang sa isi mo'y ligan-ligan angan makaiway agaw. Komodeta. Ato ilata ti kantaan-taan para kadagiti tupad beneficiaries anyaman na po nga ili. Basta kompleto apo dagita papeles yung problema. Isagana yon iti Xerox si ID talo pirmana na dyan. Ano pa? Certificate of indigency. Voter side okay, and of course dapat nata-contact yun sos Ginoo. No ada ayuda, alis tu amin nakabagyam mailista kompletot papeles alis tu indigency ID alis tu di ka agpaudi alis tu at dati kontak mo munisipyo DSWD pati dole nuswad kentupad alisto aglaing kadita ahensyayo alisto
pasapan niyo. Alisto, pasungaran niyo na kita. Alisto, alisto, ti maik-ikan, iso lang nga iso. Basta pagsiatan, alisto, alisto, ngima di makadanggay, ti bumaryo. No adda ipaubram, umalisto, umalisto, dagitat, alimatek ti gobyerno. Adan tuman ayudan, alistuan, alistuan, dagitiya kasapulan, ti ipangrunang. Dagitay makatulong, ti baryo, an nga tay rumireklamo. Alisto, aglaing kay dita ahensya yon. Alisto, taparabor sa pasakeyo. Alisto, pasungaran yo dagita. Alisto, alisto, ti maik-ikan, iso lang nga iso. Okay, this time let's try bossa nova version of the song Butchikik. Tiraay man ti bossa nova na balong. Okay, shoot. Yung Bossa nova. nga. Iti Butchikik. Butchiki kami nga. Try. Okay. 10 minutes lang dinababatin. Tiraay man ti bossa nova. Pong shui la, si chiri pong shui la, butchiki, Bobo chicha, chiri kong tong nang butchiki. Chiri wong tong joy, toro kong tong loy. Chidang bobo chichang chiri kong nang. Chiri chori yakang kok ngot. Lovely kuma. pong chuan la, chiri kong koy la, Butchiki. bobo chichang, chiri kong tong nang butchiki. Chiri wong tong choy, toro kong tong loy. Chidang bobo chichang, chiri kong nong nang. Chiring chori yakang kong ngô, butchiki. Chororo pong pong yo, chororo pong pang lo. Chidang bobo chichang, chidi kong kong blok. Di bay botchok, chidi di blok. Chidi di dok buwak cho dok dung ngọc ngọc pong choy la. Chidi kong koy la, kong butchiki. Bobo chichang, chiri kong tong nang butchiki. Chiri wong tong choy, toro kong tong loy. Chidang bobo chichang, chiri kong nong nang. Chiring chori yakang kong ngô, butchiki. Minang pokasi namit, pinggan karay buwate. Yeah, mas maganda. Nalpaan aminin, aglamlamot kapay lang. Tira butchog, samtu iturog. Bigsa nga orak ko namtok, ngok ngok ponsyonan.
Di patpadaanan Day tabok sihit Ayaw pa'y gaya Tamanan Cho nó không thân lối Chỉ đáng bộ bộ chỉ chẳng chỉ đi không đón nặng Chỉ đánh cho đi ác khăn cùng ngốc Bộ chỉ kích Ích 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 Bộ chỉ Yeah Bộ chỉ kích Yeah ba yeah ba yeah ba Bộ chỉ kích Ích 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 Okay, once again, thank you so much for staying with us. And until next week, at the same time, 12 to 3 p.m. And lalingin yun to ti ag-chat kata kami. Tulo at ang tumanti papugtuan min. Wop, 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 wop. Okay, and this has been your katropang June Seriales. And katropang John Mark Pastor. Saying good day and God bless everyone. Keep safe. And our last piece. Bye-bye, everyone. Kadagiti kapat padalos na lang tipo ko na. Correct. Lum tagan Day tuy kukuk anamarde Agnununug Tiot-ot na kumot kutiko Agtututut Tay kukuna masuksukto Agdardara Katno ngatat panaglaing na What can I do? What can I do? Naging fiksyon to'y ramay ko Manicurista madayo kayo Ipulong kayo kinirafi tulfo My love, natay kansan Lumit-litam tilaw-law na To'y ramay ko awan boya na Maragrag-rag ti kukunan What can I do? What can I do? Naging fiksyon to'y ramay ko Manicurista madayo kayo Ipulong kayo kinirafi tulfo My love, natay kansan Lumit-litang tilaw-law na To'y ramay ko awan buya na Maragrag-rag ti kukunan Maragrag-rag ti kukunan Maragrag-rag ti kukunan John Mark for the last time. Where are you going? Sa tuwing nakikita kong magkasama na kayo
you again next Sunday. Same frequency, 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Bye-bye! Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larin